ushobora kuba yakunze indirimbo ziwe ndetse ushobora kuba ukunda n'indirimbo ziwe, ubundi ushobora kubaza ati ese ubundi Quavo ni muntu ki? Icyo ndagusaba ni kimwe no gukora subscribe kugira ngo uzumveze amateka y'ibyamamare bitandukanye tuza turabashyikiriza, nimba warayikoze nawe ushyireko j'aime paida ndetse na commentaire. Indirimbo ziwe zarakunzwe haba mu rwego rwa individuals ndetse no mu rwego rw'itsinda cyangwa umugwi arimo wa Migos. Ushobora kubona ubaza ati ubundi Quavo ni muntu ki? Amazina yiswe n'ababyeyi ni Quavious Keyate Marshall, aho yamenyekanye cyangwa yamamaye cyane ku mazina ya Quavo. Kumwe umuntu ashobora kwiyitirira izina, ariko amazina y'ukuri yiswe n'ababyeyi ni Quavious Keyate Marshall, ariko yahisemo kuyita Quavo. Ni umuraperi akaba n'umunyamuziki w'umunyamerika. Yavutse itariki z'ukwezi kwa kane 1991, avukira i Athens. Yatanguye kuririmba mu mwaka w'ibihumbi 2008. Asanzwe ari mu mugwi cyangwa itsinda rya Migos. Asanzwe kandi anafise Quavo Collective. Migos ni itsinda cyangwa umugwi urimwo Quavo, Offset ndetse na Takeoff yapfuye. Quavo yavukiye i Athens muri leta ya Georgia muri Amerika. Nyina yari umukwafere, umuntu amwa cyangwa umuntu yogosha. Nayo se wa Quavo yapfuye mu gihe Quavo yari afite imyaka 4 gusa. Quavo yakuranye kandi n'abandi baraperi bazwi cyane aribo Offset ndetse na Takeoff. Uyu Takeoff yapfuye mu 2022, aho bakuriye mu gace ka Gwinnett, zone iri hafi y'uburaruko ubuseruko cyangwa urasirazuba north east bw'umujyi wa Atlanta muri Amerika. Quavo kandi yarakinye umupira w'amaguru, aho yari quarterback mu ikipe y'umupira w'amaguru yo muri Amerika kuri Berkmar High School muri saison y'2009. Kariyeri y'umuziki, Quavo ari kumwe na Offset ndetse na Takeoff bashinze umugwi wa Migos, kandi bose batanguriye umuziki mu mwaka wa 2008, ariko bose bagiye kwamamara cyane mu 2013 aho basohoreye indirimbo bise Versace, aho iyo ndirimbo yasubiyemo n'umuraperi w'icyamamare w'umunyakanada Black, aho iyo ndirimbo yakunzwe cyane ku rubuga rwa Billboard n'urubuga rusanzwe rucuruza umuziki cyangwa nakurikirana by'umuziki muri Amerika, aho rusohora intonde z'indirimbo zakunzwe cyane haba ku kwezi ndetse no ku mwaka. Umunyamakuru David Drake w'ikinyamakuru Complex mu 2014 yise Quavo umuraperi w'umwaka wa 2014 ngo kubera amenyekanishije flow, aho umugwi wa Migos yawise Migos Flow. Inyuma yo kumenyekana kwa album ya kabiri ya Migos, icyo bise Culture, yabaye indirimbo ya mbere ikunzwe kuri Billboard 200 mu kwezi kwa 2017. Quavo yakoranye indirimbo n'abaririmbyi bafite amazina akomeye, aho indirimbo ya mbere yise I am the one, cyangwa bisigura ko ndi uwa mbere cyangwa ndi umwe, yakoranye na DJ Khaled, Justin Bieber, Chance the Rapper, Lil Wayne. Yabaye indirimbo ya mbere akoze atari kumwe na Migos, ayikoze mu buryo bwa individual cyangwa ayikoze ku giti ciwe. Iyo ndirimbo yakunzwe cyane maze iba iya mbere kuri Billboard Hot 100 cyangwa Billboard Hot 100 mu kwezi kwa gatanu 2017. Mu kwezi kwa 2017 Quavo yasubiyemo indirimbo Congratulations ari kumwe na Post Malone, aho iyo ndirimbo yabaye 10 kuri indirimbo zikunzwe kuri Billboard Hot 100, aho yahawe ikidari cha Diamond na RIAA mu kwezi kwa 10 mu 2019, aho yabaye indirimbo igiye mu 32 imaze guhabwa icyo gihembo cyangwa ugashimwe muri Amerika mu mateka. Indirimbo ya Quavo yise Strip That Down yabaye indirimbo ya mbere ya Quavo muri top 40 mainstream muri Dance Mix Show Airplay. Quavo ari kumwe na Travis Scott basohoye umuzingo cyangwa album bayikoranye, aho bayise Huncho Jack cyangwa Huncho Jack abayisohoye itariki 21 z'ukwezi kwa 2017. Iyo zina bise iyo album ryavuye ku matazana y'abaraperi babiri Huncho na Cartus Jack, aho iyo album yabaye ya gatatu kuri Billboard muri album zikunzwe cyane, aho iya mbere
iba iya mbere kuri R&B and hip hop album, top rap album, ndetse mu ndwi imwe gusa yaguzwe n'abantu 90,000. Murumva ko abantu benshi cyane baguze iyo album ya Quavo. Album ya mbere ya Quavo yise Quavo Huncho yasohoye itariki 11 z'ukwezi kw'icumi 2018. Aho muri Amerika iyo album yabaye ya kabiri muri album zikunzwe kuri Billboard. Indirimbo ndwi zari kuri iyo album zagiye ku rutonde rwa Billboard wo mu ndirimbo zikunzwe cyane. Igihe umugwi cyangwa izina rya Migos ryahabwa agashimwe cyangwa igihembo cya Vanguard Award, Quavo yatowe nk'uvuga neza w'umwaka na ASAP mu bihembo cyangwa mu bushimwe bwa ASAP Rhythm and Soul Music Award 2018. Mu 2020 Quavo yakoranye kandi indirimbo na Justin Bieber mu ndirimbo bise Intention, aho iyo ndirimbo yabaye ya mbere muri top 40 mainstream, iba indirimbo ya kabiri ya Quavo iba ya mbere kuri top 40 mainstream. Uwo mwaka nyine niho yahabwa diplome cyangwa impamyabushobozi cyangwa impamyabumenyi, aho yayiciye ku myaka 29 aho yaciye ashinga label yise Huncho Record, aho hari mu mwaka wa 2020. Itariki ndwi yasohoye album yise itariki ndwi mwaka wa 2020 yasohoye the album yise Only Wait for Infinity Rings, aho yari kumwe na Take Off, aho harimo indirimbo yise Hotel Lobby, Uncle and the Shoe, ayo Uncle and the Nephew yakoze na Moda Beats, Canus Beats, Fabio Aguilar, aho amashusho yakoze na Colors. Iyo album ya Quavo ya kabiri ari wenyene, iyo album ya Quavo ya kabiri ari wenyene atari muri Migos yayisohoye itariki 18 z'ukwezi mu mwaka wa 2023, aho ni mwaka ushize ejo bundi. Ingorane n'ubutungane cyangwa uko yagiye arakurikiranwa cyangwa uko yagiye arakurikiranwa n'ubutabera, kuko iyo umuntu amaze kuba umustar cyangwa akabicyamamare, akenshi akunze arashobora gukora amakosa yitwaje icyari, yitwaje ko izina ryiwe ryamamaye cyangwa yitwaje ko izina ryiwe rizwi, bigatuma akora amakosa aho byenye ashobora kubihanirwa. Turaba ingorane Quavo yagiye n'ubutungane cyangwa n'ubutabera bwa Amerika. Itariki 18 z'ukwezi kwa kane 2015 abaheze imyaka 19, igiteramo cya Migos cyarahagaritse cyangwa kibera kuri University y'Amajyepfo ya Georgia cyangwa University of South Georgia, aho abagize Migos bahagaritse ndetse n'abandi benshi, aho bajyanye nabo ndetse n'abandi benshi bari bajyanye nabo ku mubano bashobora guherekeza itsinda cyangwa umugwi w'abaririmbyi barahagaritswe, aho Quavo yagirije ko yari afise marijuana, yari afise urumogi cyangwa ikiyero mutwe cyo mu rwego rwa marijuana cyangwa ikiyero benshi mu rwego rwa marijuana, ndetse agafite n'igwanisho gicira umuriro mu bigo by'ishuri. Yaciye arekugwa atanze kosiyo cyangwa atanze ingwate, ariko inyuma yo kumvirizwa neza Quavo yafunze umwaka wose ndetse anatanga n'amande. Kumwe bashobora gusubiramo urubanza bagasanga kumbure umuntu yarekuwe atabikwiye bagaca basubira guhitamo kumukira urundi rubanza cyangwa kumusubiriramwo. Quavo yatwaye ibihembo cyangwa ubushimwe bwinshi butandukanye mu muziki. Hari aho yabaye nominated, hari henshi yabaye nominated ntabitware, ariko tugiye kugaruka ku bushimwe cyangwa ibihembo yagiye aratwara mu muziki. Mu 2017 indirimbo yiwe yise I Am The One yatwaye agashimwe k'indirimbo ya hip hop nziza y'umwaka, meilleure chanson hip hop de l'année, best hip hop song of the year 2017 muri rya American Music Award. Mu 2018 indirimbo ziwe Bad and Bush, I Am The One na Strip That Down zabaye indirimbo zatsinze chanson gagnante winner muri song muri mahiganwa ya Escape Pop Award 2018. Mu 2017 kandi Quavo yatwaga ubushimwe bwinshi mu mahiganwa ya ASCAP Rhythm and Soul Award, aho indirimbo ziwe nka Key to Street, What You Mean, Aye zatsinze nk'indirimbo za R&B and hip hop z'umwaka, indirimbo zaranze umwaka. Mu 2019 indirimbo No Brainer yatowe nk'indirimbo nziza meilleure collaboration, best collaboration 2019
mu bihembo cyangwa mu bushimwe bwa Kids Choice Award mu 2017 indirimbo za Quavo zibiri arizo No Better ndetse na I'm the One zatsinze ibihembo cyangwa ubushimwe bwa Teen Choice Award. Ese nk'umukunzi w'umuziki nimba ukumaze kumviriza indirimbo za Quavo ni yahe indirimbo ikuryohera? Washaje muri commentaire watubwira ni ese ni yahe indirimbo yiwe ishobora kuryohera cyangwa indirimbo ishobora kuba yagukoze ku mutima cyangwa ni igiki umukundira? Cyo tugusaba kandi nukujya muri gukora subscribe nimba utarayikora kugira ngo uzokwikana ibiganiro byinshi. Nukora subscribe hama ugakora akazogera kugira ngo uzokwikana ushobora kwiga kuri tute cyangwa or kugira ngo uzokwikana video zaca kuri iyi channel y'amateka y'abaririmbyi bakomeye ndetse n'abakinnyi b'umupira w'amaguru. So amateka menshi cyane ndetse tugusaba no kunabisangiza abandi benshi babibone ko niyo bashaka kubibona. Murakoze.